Altså når man træder ind i lokalet her, så kommer man ind et sted, hvor du kan se, at folk har hænderne i noget. Du kan se, der hænger charcuterie, du kan se, der er oste, du kan se, at der er ild, hvor der bliver tilberedt ting over. Og de dufte og den aktivitet er for mig enormt appetitvækkende. Og det er det, som jeg skaber stemningen for gæsterne, der kommer ind. De kommer ind et sted, hvor man kan mærke, at man kommer tættere på råvaren, fordi det er ligesom det, vi fokuserer på. Ideen udsprang fra, hvis man prøver at få kigge lidt på det traditionelt italienske køkken, og hvad jeg ligesom fandt af værdier i det. Den røde tråd har frem for at være pizzaen og være pizzeria, så er det mere restaurant, der har fokus på kødet og i særdeleshed gris. Og det er i navnet Bæst, fordi at vi så arbejder med charcuterie især, ikke? Og forædling af svinekød, som vi så har fra Hindsholm-grisen, der ligger på Fyn, som jeg synes er det bedste kvalitet svinekød, jeg har haft med at gøre. Så for mig at sige, lad os da starte med den højeste standard, og så få det forædlet og bruge det her. Det synes jeg, der er noget autentisk i, for så at sige. På samme måde som når vi arbejder med osten, så har ideen været at sige, lad os fokusere på de kvaliteter, vi har her, bruge den høje standard af mælk, der er her at finde, og så få forarbejdet det til ost selv. Og så kom den her skøre idé med at sige, op på første scene op over restauranten, der indretter vi en 20 kvadratmeter eller sådan noget der, til at være et lille mikromejeri. Danmarks mindste mejeri. Og det har også været meget definerende for stedet, ikke? For det er de her ting, vi fokuserer på. Det er ikke så meget det italienske køkken. Det er mere det italienske håndværk. Well, we serve our mozzarella just a couple hours old, so the milk is extremely fresh. Comes from the dairy about 10 hours after it's been brought to the farm. We're serving to the guest after 3 hours after we've stretched it, and that gives us a product that is unique to Denmark. You can taste the freshness of the milk. If you taste our mozzarella the day after, it still tastes incredible, but it's a completely different experience than if you were to taste it after 3 hours. The pizza is house-made salami, smoked mozzarella that we've made ourselves, and then ramson. We're making a mixture of fresh ramsons, pickled ramsons, and ramson capers from last year. So you get a little blend of all the different types of ramson. We use a 500-degree oven, wood-fired, which gives us a very fast bake. So it's around 60 seconds that we cook our pizzas, and you get this caramelization around the crust. So we're looking for that balance of the slightly bitterness from the crust being burnt, and the chewiness and the softness and the sourness of the sourdough. So the charcuterie, we make several different kinds. We make the traditional lombo, which is from the pork loin. We make coppa from the pork neck. We make an andouille, which is a soft, spicy salami from the pork belly, plus several different types of salamis. Everything is aged in-house. We have somewhat of a cave upstairs on the second floor, where we're aging things anywhere from a month to 4 months. We're using as little ingredients as we can when we age our salamis, and that allows for the pork flavor to come through, so you can actually taste the pork, which is, of course, charcuterie is an Italian product, but we're using Danish pork. So everyone is familiar with a coppa. People know what coppa tastes like, but this is a unique flavor because you're tasting coppa from a Danish pork. For mig så handler det om, at man kommer ud fra et sted, som er unikt på sin måde. Og tænker, at det her sted, det er bare sig selv. Altså Bæst er ikke som andre steder. Du kan ikke sammenligne det med noget andre steder, fordi det har sit eget spor. Og det er noget, jeg er meget stolt af. Det er noget, jeg lægger meget energi på at gøre de steder, vi overhovedet opererer. Det ligesom skal have personlighed, skal have karakter. Og det er noget, som folk husker. Og det er noget, som folk får en relation til. Fordi hvis det bare bliver autentisk italiensk, så bliver det jo bare en lang køre af alt muligt andet, man har prøvet, som man skal gå og sammenligne op af. Det synes jeg ikke er interessant. Stedet skal have sit eget liv.